Sorun amallon әлиene әбәккәм. Әңсилер әлиene әбәккән ән меха харакпар бу баргын. Көрөбүн күнделес долгунум, көөх унар көмүлнес урсуңун. Улустаға тақсабын. Оғынным да алырдым отой доғар сордоннум. Ол да болар сатаатын. Ура, суоппун тахырдым. Жетәғи диен үлелер, же бұрытан бүттілер. Үйерек түстім, өрөкөттім, сыалын сиппит кыйлақ, сынянарға бұрақтақ. Декоративное растение, которое применяется в садовом парке, в парковом искусстве, озеленении и ландшафтном дизайне. Вид выращивается в культуре как в Европе, части России, так и на Кавказе, из Японии в Европу. Он был завезен еще в 17 веке. Интересный факт. Көмүс киістетін сапсынан күхүммүт берде күренне. Кылбачыгас түү кынаттанан кыхын обургу күхүнне. Ахыс гынары салгынан аласпыт оргуйтына. Сымнағыз хар сорғатынан сыхы